Amene minua Kwame Asante ni nkomo. Minua na say na ja nam area. Akodru nkran. Kwame mache. Seka me Joseph. Akra na se wanka so wapomu de bibia ya kama. Oh nyame adom. Yetini asori ya ye nenem ya de na chese eye ensuo mfa yen. Na nsuo afa nkrofo. Wo eye den ya afa nkrofo min kan sa. Sanse nkran de sede akoye no sebi da bi wo hono ma dwonso taa chekura da dwonso a be yira fa nkrofo na wo hwe osugben sem e tode nsem ba fi no yim be se no nsu ato e kumu ne ahomachi sede asi ato na enya asem ketwa ahomachi na nya report from areas which say ba bi hokra community whole community no aflade ya chese obeda sorry no na se o kan apake wa abuntin a hetensu ani ensu akonkrofo dem ani ade ama enya asem ketwa a chese ebi kura affect ye colleagues ni bi ani ade a enya asem ketwa ensu a ato ewon kan hande se jon enye bete ehyaase enu anwumre be no nso na anadwi baby ewo hono ma free be 12 ahomachini mu a eba no asan esi ne ho so a chese ensu a grad da grade enya sem ketwa na esi ewo enkran ha Enti two things na enra ye wo Asante mantem ha na ye ready ewo internet ni ade mo na mo won kran make us say three things because yet said they will flooding and yet say Adenta baby build the business so a collapse nipa. That was a report and ran here nipa 9 no more yomo bako mami bako so ashrenin kwa and we another report eba and afi makola so die see fire fam na yentiase sa cases nyina na eba ne sen and especially Adenta de na hwe Adenta de wi ani aba be hwe ejano so ede no ede na see Well, Adenta de no omo chese Adenta news site na abansu bi edwiri na enipa num na according to Ghana National Fire Service no omo ye trapped omo car edan na ebu ye mu sanse ye ne oya Alestinati ADA1 Alestinati ya no eka PR department no wo Ghana National Fire Service twetwe nkomo no chese abro mu kodu sin honom no na chese dan no de ebu ama amanfo mu area hono etumi abo mo homodin eyi nipa no mu miyenu na omo koye no na omo nso rescue team no ekoboa ya omo yi miensa aka na miensa na omo yi ka homa eyi elu no na enan ne de nyame adom omo nyina ate ase ya ye ne mo ekesei omo ewo ayaresabia omo je ayarehwe na rohosem ewom ene se maame baako a ono no eye maame pani a wo efie ho bi no ono de nyame amfane nkwanche no nti ye ne mo ekesei bi se owutumi eyi no kra fi dan na abubi na se no na we homene homia etwato dada enti eno de na ayare hosempa ya wode honsem etuga echese eye no kre se abrusan de ebu sanse ni nyina no akogina ensu a etwetwe o se don ba bi wo hono mo a se eye waterlog area kakra na se o lay foundation no na we hu se de obisi aye ho dwumadi afa tumi kofa edan bu eba tanso so na materials a omo edi esi dan ahoro no eno so etini e de kofa building collapse no eba na africa assessment be kum assessment ankumi ade no nyina enso e contributing factor nti omu kudu na dan no ebu ya na chese omu de nipa na aka edan no no na omu attention nyina e wo so se omu betumi rescue omu esanse omu koye na tinamufo mu area ho na tini aboa yi nipa mmienu a nyensa na aka na aye den e de ama omu nti omu na omu ye professionals na omu wo gadgets omu betumi e de aboa na omo dia hwehwe nipa no na omo ekoyi miensa na aka na baako no atwa na nanom ewo ensia de nti die esiye ewo Adenta no eno no